lagip di napalabas. Kasano iho, nakasagana ka di amin na dagiti rumbang ama isagana para iti panagkalay sayo kini Joyce. Wan mama, dagiti langin souvenirs ti morura sumangbat. Nasayat mat nga no kasta. Kamaudyanan na, agkalay sa kayo matlaangan iti nobyam. Wan nga ron mama, double celebration pa ya. Gaputan na awat akadagos iti trabaho. Wen nga ron, iho, ba nag-arumbang apagyamanan tayo iti Diyos, aljon, iho. Wan, mama, katagyaman akmet kada kayo. Ngamin, kinabailan nyo ngayon sakat ti panagadal ko, nga urag may sa kayo. Awan na nyaman na, iho. Pagrabang akday takas inam. Tinapatag ita, nagradwar kan. Kang runaan iti amin, at dan trabahom, kat agkasar ka pa yan. Utang ko amin katakay ti panagbaligig, mama. Kat ikarik, aramidok mat amin akabaila. Tapno masubatak amin dagiti rigat ken sakripisyo. Congratulations, Aljon, Joyce. Thank you, best. Best wishes. Agyaman akmanan, best. Thank you, Hazel. Di kayo pag-aawit, ha? Tagsasala tayo pa yung tunrabi, eh. Ah? Katwan na, Aljon. Day talaga yam. Go! Wan nga kay so, best. Ayat amo tayo ngay, amangan no dito'y mumutan amasarakan tidawan mo. Ah? Una niya. Di ba? At tatagiti babarkada kasiman nga dito, Hazel. Iyam amo kanto inton madamdama kadakwada. Anya? Di ka ka din agkad-kad, best. Alaan hawanan. Barang siyak matanti sumaruno ang maikalay sa. No kasta, masikog kan bakit? Wan Aljon, sigon iti doktor, talo abulan ti inawag. Ay na, jak mailadawan tiragsak ko bakit? Uray siyak matalakay. Nalaos tiragsak ko idi imbaga ti doktor a masikugak. Kat amom ka di? Danya? Lalaki ti inauna nga anak ta. Agpaiso? Wan. Yes! Yay! At nagaroon junior ta, ano kasta bakit? Wan alakay. Yahoo! Yes! Oo. Di mo unay tiyagpok ka wan. Amangan numarengreng dagiti ka aruba. Diyan lang amin malapdun ti bagik. Gapoy tinalaw sa ragsak ko bakit? Ha? Iso na lang da. Nantanak mo tin sumalpak iti barko. Awanak to iti sibay mo into nagpasngay ka. Ay, wan nga rod Ang sana bale. Taka na yung nagtutumawagan ka bakit? Ay, katrumbang lang aka na yunam ti umawag lakay. Katuwa na. Mabit lang kit di mat ati may satawan a panagbarkom. Apag huston to, inton agbakasyon ka. Pabinyagan tantumat ti anak ta. Hello, bakit? Kumusta kayo? Kumusta kayo itanak ta? Okay kami lang matlakay. Ada ka ni mama ni baby. Ada da ijerwar nga papainit. Kasta ka di? Wan. Ay na, kailiw kayo una yan bakit? Nangrunakin ka. Kahit kan nga agkan kin arakupan. Ay kat dumteng to ka di day tagon daway, Aljon. Di dandanin ti panagbakasyon mo? Wan bakit? May salayang na bulan ti urayan, sakbay ti panagbakasyon ko. Mabiitan day talakay. Lumabalin lang nga rod kumaguyudak ti aldaw, inaramid kon. Makadin na kayo matin itanakta.
Sana bale, tao madanimad ti panagawid mo. Di ka di madanagan, tada kami laang dito'y nga agur-uray kan ka. Wan mo't kid diya bakit? O sige nga Roden, baliwak tuman ang tumawag. Wan? Nag-break kami lang, bit. Agsubli ako niti trabaho. Tita! Ino ti anak ko na yan. Nakatatair ti anak ko talaga. Wow! O ala, gusto pa'y laang day tapa ng reray aw mo iti anak talakay. Iyag mo tadigusag pa'y. Siya akong timang digos bakit? Basta isaganan timang digos na. Mala, sumaruno kayo nga rod ijerwar, ta ijay tadigusan. Mayat ijay ta nalawlawa, kan mayat tiinit na. Wan bakit? Ay, nagbital daw. Mas nakaano lang yung dinagawid ah. Gamita, agsubliak man na yung barko. Wan nga rod maikawa kamin tulakit ti itikawan mo manan. Numabalin lang kumatisan nagtrabaho. Tapos nagdidin nato yung tinaldaw. Aramida ko. Ay katagan anos ka kadilakay. Tanusan ka ngagtrabaho, awan mat ka nan tayo. Ken maysa, nasken nga agurnong ta para iti masakbayan ti anak ta. Wan bakit? Masakbayan to dagitag balin nga nakta ko naman. Anya? Kurang timay sa laing bagay. Layunan tabay. Tapno atan tumot, kaya ayam na sigaw. Ay sus! Itanto pa'y amay-may sa laang ti anak ta, kat kasla dimon kayat ti agtrabaho. Ita, kayat mo pa'y amanayunan? Saan ba't nga itijak kayat ang trabaho, bakit? Tijak lang kayat, kat timaya tayo akada kayo. Alawanan. Aganos ka tay sumat ti pinilim at trabaho, ti agsiman. Iso, magngaro ti nakaibatuгak, bakit? Kasta? Wen, nala, umay ka man kit dito, ipapastatagin nilo, bakit? Oo, saan dito'y salas? Amangan mo ada makakita ka data. Mapantay jay silid talakay. Umay ka. Ibaba na kayo dyan. Amangan mo maibatan na. Pare Aljon, agaw-awis met ni Boss Jimmy itay. Papantayo ka no happy-happy. Ha? Sa dino ka no, pare? Ay, kat sa dino pa'y kuma. Itibar Ha? O anya, kayat mo ta sumurot ta. Padasan taman mo ti ag-unwind. Makasikuro mo ti kanayon na trabaho. Ay, gat, wala, pare. Mapantayo man mo agpalpaliwa. Baring makabirok man mo ti agas ti mata ko nada. Loko ka talaga, pare Dexter. Ado ka no ti kalapati jay. Anya, kalapati ko na, pare. Huwag, kalapating mababa ang lipad. Maawatan mo't siguro, hindi kaya't ko asawan paray. Yeah. Masikog ka ko nam, Joyce. Wala kay. Kanayon ama ditirik na. Kanayon ama ululawak. Iso na panak nagpa-check up. Day chay, namwak nga ginawak manan. No kasta, doon tunti anak ta bakit? Wen iso ang masapol nga gagat ka nga agtrabaho. Iti kasta, ada pang allowance mi kadagiti anak mo. Ay na, magagaro na kid di maring nga gawid Excited ako unay na makakita maring kada kayo. Anya, kat no kasubsublim laang di tabarko. Ita, ti panagawid mo manan ti bagbagam. Kailiw ka nga ron unayin bakit? Nang runa kitagbalinin na duwat anak ta. Alaga kayat kung tagawid. Gaid mo kit di ang trabaho. Iti kasta, daras ka makaorno. Kan, anadam ti bagim di narigat no agsakit ka. Nang runa kat awan kami ang mga iwan kan ka. Wan bakit? Awan rumba nga pagdanagam kanya. Da kayo kindi atagin anad dita. Mangan kay tinasusustansya makmakan. Iti kasta, nasalun at tutipas ngay mo. Oy, paral John. Itay pa ya dumugam ti silpon mo
Dan sakit urayong magtiks Ha? Nasiputan kayo idirabe, paray. Rimwar kayo manan kinichis ka. Saan ka, day? Tangiwan mo, pare. Ang mga nood na makangagin ka. Katanya pa iti panunutin da. Kunak, topay kat, paray. Ayos. Solve ka man nga rodan no kasta. Tangiwan mo, kunak. Kanya ka ka di. Sabalya talaga mati karisma day jachis kanya. Wan nga ron. Diyak malaptan ti pagikamang tagikwakeng kuwana. Ang pang-asim ha, pare. Awan ko mati makaamoy ti daytoy, ha? Danag mun, pare. Sa anak mo't at chismosan niya. Don Tore, I can keep secrets, pare Aljon. Ngamiti may isa kondisyon. Ano da ito kondisyon, pare? Tulungan nakman na mangharam kin ni Hazen. Ha? Day talaga, ya? Ariglado, pare. Kumusta ngay matisiman ti asawa na, best? Kastoy, best. Kanayon maili, ho. Ang naskan nga agan ano saka, ta isumat nga rod ti trabaho ti asawa. Ay, agar-aram nga rod ni Dexter kanya. Jak kaya. Apay matadi mo kayat. Barumat ni Dexter. Nataer pa'y. Isutay kun kunada tall, dark, and handsome. Ay na, best. Jak to kayat kang parikot. Ha? Ne, anya ti kayat mo asawan, best. Sigurado a babaero day ti a Dexter. Nang runa ket adda iti barko. Ado ti babae iday. Napipintas kan sexy. Anya? Saan ba't siguro kasta? No talaga nga ayatan na ka, di na kanto pulos isukat. Ay nati ko nam a best. Awan pamatik. Kaadwan asiman wenno bumarko kat babaero. Saan nga amin, best? Ah? Wanan. Sorry naman, best. Siman gayam ti asawa man niya. Kumusta, Aljon? Satisfied ka matlaang ka di dirabe? Permi, boss. Ayos nga rod ano kasta. Hangam, palagipan ka lang aganad ka. Tamangan no maamuan ti asawap ti aramidam. Saan nando ang maamuan, boss? Di kag sigsigurado, Aljon. Di kay ka di matanagan, boss. Patsik nga awan ti maamuan na. Ngamin, nalaing amang ilamang. Di kag sigsigurado hunakmanan, Aljon. Ngamin, padas honda kita. Ha? Hunaka nalaingak hamang ilamang. Ngam sana nagbalin iti asawa. Iswasi ka, san lang adubli ti aramidam apanaganan. Naskan nga agsipot-sipot ka, nang runa no agawin ka. Oh, apay akas na tilang Aljon. Kasla di ka makait na. Kuha bakit? Pudutan ak ngamin. Kasta? Kating kaagdigos iti kasta mapreskuan ka. Wan man bakit? Isaga naman nga ro titwalya kan ti pagsukatak, tagdigos akbit. Barang mapreskuan ti bagi. O sige lakay. Ala, umunag kan iti banyo. Ta isa runok ti tuwalya kan ti pagsukatam. Anya tayo dyan? Cellphone samat ni Aljon ti agriring. Kita agman. Nakabulsan samat iti pantalon na nakabitin iti likod ti ridaw. Adeta. Dito'y ngagpaiso ti ayan na. Numero lang mat. Tinasaya at sungbatang. Amangan no napatagda ito'y nga awag. Hello, Aljon. Apay nga itamla nga sungbatang ti awag ko ken ka, ha? Kunam apaw itan nak apaman ang makababaka iti barko. Angam apay nga agingga itakat awan pay laeng. Ha? Hello? Hello, Aljon. Sumungbat ka.
Hello? Ay, anday pagsukat ang ay bakit? Ay, ni, aping dakin ka ti cellphone ko. Awanan kay tibain, Aljon. Kaano pa'y aluklukon, nak? Kaano pa'y, ha? Kuha ba ka ta? Diyos, dagan na kumapay. Pangasim, agpatawagak. Awanan kirumbang nga ipalawag mo. Gaputan na lawagan ti amin kanyak, Aljon. At da babaim, ayop ka! Awanan kayo itibain! Anya nga minayati nararamid mo, iho. Mama, daking gagarat amin. Kan may saan ko babae timawag? No saan mo a babae? Asino nga roday chay alaman? Oh, Mama, pampalipas oras ko lang dagi siya babae. Saan ko idangay ayatan? Kwarta laang timasapul da kanya. Oh, tiyak mo kan Kaljon. Ti amok kat pinadakkel kamot nga dabuteng na iti Diyos. Ang apay akas tamot tender aramidam. Apay, iho. Sorry, Mama. Sorry talaga. Ikarig, saan na maulit? Saan asyak ti pagkidawam iti pamakawan, Aljon? Mama? Alala, ingka kasarita ti asawam. Ay aywam, tasya kun ti makaammo kadag iti apu ko. Ornosam ti parikotyo nga agasawa, Aljon. Pakawanan na ka din abakat. Sorry. Sorry talaga. Di kagdanag. Tasaan kumot nga inayat day jay ababay. Pampalipas oras ko lang kabayatan ti kaddak iti barko. Sika lang day ayatek. Patyan na kumamat Joyce. Uston, Aljon. Uston! Ikarig. Saan na maulit pa'y? Promise. Diyan kong sublihan ti kasya bisyo. Basta pakawanan na kuma. Pangaasim. Nagyamanak. Lauray ka sa ano kadagsan ti baso lang naramit ko. Kat pinakawan naklat na bakit. Aljon. Di kagdanag. Diyak sayangan tintin mo gundaway kanyak. Agyaman ka. Taruming ring paulat na ti panagayat ko kan ka. Kan ipagpagapok matlaang kadagiti anak ta. No saan lang. Diyak laamon, Aljon. Banaga pagyamyaman ako na bakit. Kat ulitak manandagkid daw iti pamakawan kan ka. Lipata man day taabanag. Ti panunutam ita. Kat ti masakbayan dagiti anak ta. Agsubli ka ijibar ko. Tapno mapan agtrabaho. Saan kat atapno apan agbirok iti babae. Nawatan. Bakit? Iti maminsan pa'y nga aramidam ti agbabae. Di kanton pulos mapakawan, Aljon. Day tati imulam iti panunot mo. Oh, itaman pa yakaslasan ka nga excited nga agbakasyon, pare. Pare Dexter. Apay, di mo ka di kailiw ti pamilyam. Siyempre, kaili ko una ida. Iso na lang da. Kaslamabayin ako nagpakita pa'y katakwada. Nang runay ti asawak. Di mo't okay kayo lang kini Joyce. Sakpaya nagsubli ka dito'y barkaw. Wan. Ngam amamat. Ajaklat talalapdan ti bagik anang ikama. Itinaduma-duma babae pare. Kat ti pagdanagak. Amangan nun nakaala akong iti sakit. Kapukadag iti sintomas amarikiriknak. Ay kat agpa-check up ka pa'y nga umuna, pare. Iti kasta, maamuam no pudno ti atap mo. Numan bilang kasta, nasken nga agpaagas ka pa'y. Pare Dexter. Di kagdanag, tasyakton ti makaammo nga mangipalawag iti asawa. Ibagak adida ka pa'y laang pinalubusan nga gawid. Apay, mama. Apay. Anya launay tinaramid ko abasol iti anak yo. Tapay akastoy tinaramid na kanya. Joyce, iha. Nagsakit, mama. Nagsakit. Anya launay tinagkurangak. Tapay akastoy ti ipapay na kanya. Awan basol mo, iha.
Awan. Nagsakit, Mama. Awan umasping ti kinasakit na. Kasla madudog ti pusok. Numalagip ko ti sa magapuanan ti panangluko ni Aljon kanya. Nagsakit. Hustonan, iha. Di ka nagsangit. Maawatan ka. Maawatak ti marikriknam. Gaputa kasta akbat idiimbati da kami ti ama ni Aljon. Ang sana bali. Ikarik adi kay baybayan kadagiti apo ko. Agtalinaed kayo latta iti poder ko. Kabayatan ti panagpapaagas ni Aljon. Mama! Di ka agdanag, iha. Ta sa anak amakibiyang itinagbaetan nyo nga agasawa. Respetuak ti anyaman a desisyon mo, balasang ko. Si kamat gayam, Aljon. Joyce. No dagiti ubing ti gagaram, awan da dito'y balay. Impasyar ida ni Joel. Napanda ijay plaza. No kayat mo ida makita, agsublikan tulangan iti sabaling aldaw. Ta sigurado nga agmalmalam da ijay plaza ita. Joyce. Di na kun maala iti panagsangit-sangit mo akasta. Sabay ko mata. Mapakawan na katakita ito nagpasulakan ka. Nabayagan ang napakawan ka, Aljon. Iso na lang, tasaanan ang may subli pa'y ti sigod alin nang ta. Dinadaal mo ti panagtalagkukan ka. Iso ang namimpinsan matan anapukaw ti panagayat kukan ka. Joyce. Pasensya ka. Ngam addan sa bali nga ipitpitik to'y pusok. Agpaimbag kakit di. Kat isimpam matan ti biyag mo. No may papan ka dagiti ubing. Nawaya ka matamang sarungkar kadakwada. Di kag tanag. Tadyak ipaidam ida. Karbang amat tasikakit nga rod ti amada. Yan, tikastoy. Nagsakit tikastoy, makikita kita. Imbes sa pumati ka doon na kita anak ko. Nagpaspas siya. Imbes sa siya kumatawawagan tayo ti Dani. Imbes sa siya kumati mang saksaklot. Mga uba. Mga arakop ka na kuwada. Saan? Nasa bali mo tinatao. Nagsakit. Nagsakit. Anak ko. Ipatpatag kayo na yung unay. Kastamat dun itinayo. Nasapay ka mata mapagawandag. Diyos ko. Amom no kasano ti panagbabawi. Sabay ko ba talaw-lawagam ti panunod na kitanak ko. Iti kasta. Kadidak tuguran. Tarabayo midahay tinaldaw. Kabayatan ti kawan ko iti sibay na. Tulungan ako, mamat. Ang mga baruanan. Tulungan ako, ma. Diyos ko. Ditoy ko anapanaknakan apod nugayam ti karma. Nalaos ti panagbabawik, angam anyan tanaladawan ti amin. Makonkonsensya ak gapu kadagiti inararamid ko. Ita, kasla awanan namnamak. Panagriknak kat awanan serserbik nga agbibiyag. Kailiw ko unayan dagiti agiinak. Napintas ti biyag da ita iti puder ti barong asawa ti asawak. Kanayon ti panagpasyarda iti abroad. Kat ad-adda apimmintas pay ti asawak. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos.
para iti panakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Aljon. Ken ka pagayam, Aljon. Nasara ka mon ti babae amang ipatpatag ken ka. Nasara ka mon ti babae amang ililalaken ka. Nagbasol ka kenkwana, ngem inikkan na ka iti maysapay agundaway, ngem sinayang mo. Tibukod mo lang apagragsakan ti pinanpanonot mo. Di mo pinanonot dagiti mabalin nga ibunga ti inaramid mo. Makapaladingit man ti kastaan nagbanagam ita pagayam, Aljon. Angam anyangay nga rod, talaga siguro akasta ti biyag. Sapay kuma, tagbalin nga adal ken kadaytaan na pasamak. Tirumbang aramidam ita, pakawanam ti mismo abagim. Kumararag ka kani Apo Diyos. Dumawat ka iti pamakawan na, kat ibagam amin arikrik naam kenkwana. Panagkunak kat bay ampaylaang ti pamilyam ita. Awatem ti sakit amarikrik nada para ken ka. Ngamin basol mo mat ti amin. Angam di ka maawanan itinamnama pagayam ko. Anya ti ammo tayo. Amangan no dumtang to ti aldaw kat dagiti anak mon tumatlaang ti umasidagken ka. Alakastan pagayam, Aljon, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kayat kuman nga ibaga nga agmay may salaang dayto YouTube channel tayo. Daytoy laang Miss F. Drama, awanen sa balipay. Pakicheck tayo kuma kakabsat no legit matlaang ti channel apagdangdangagan tayo. Agyaman kami unay kadag iti nag-comment maipapan iti daytoy abanag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Oliver. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga awagan na kumalatan iti nagan nga Oliver. Manipod nagtalinaed akon dito'y balay, nagbalinmetan a background ko dagiti drama dito'y YouTube. Ket maysa ti programam kadagiti pagaayat ko adangdanggan. Mailuyosak nga agsangit no kasjay nga adamangeg ko akapadpada ti pakasaritaan ti biag ko. Ket pagyamanak unay no mapili yumat nga idrama toy surat ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Anya nga tanog resign ka langan iti trabaho bakit? Anya? Ay, saan ang mabalin lakay?
Diyak kayat. Di mo't na ibagak edikan ka, aday ito'y ti kayat ko. Ti agisuro. Wala nga, matanaga nak. Amangan nga min no. No mabaybay am tin inawam. Kat maulit mo ng tinapasamak idi. Oliver, diyak binaybay antisikog ko edi. Ambom day ta. Jerry. Di mo kumamat aramidan arason ti trabaho. Talaga siguro asaan tapay agas sa ti maadaan iti anak. Iso akas jay tinapasamak. Alala, pasensya kan bakit. Amumot no kasang tigagar ko ang madaanan iti anak. Maawatan ka, Oliver. Saan na bale? Aglibak to, inton umadanin ti panagpasngay ko. Sige, agam ni. Di mo kumaipalubos sa may stress ka. Nang runa iti trabaho. Naskan nga aywa naman na imbag ti sikog mo. Diyak kaya't amapukaw man ang tininawam. Wan ka di. Di ka agdanag, Oliver. Hello? Hello, Oliver. Nitan niya daytoy. Umay ka kumaadagos dito ospital. Ha? Ospital ko namtan niya? Abay? Naawanan ngamin itipot ni Cherry kat intaray mi dito ospital. Madaman at amtamingan dagiti doktor ti asawam, Oliver. Anya? Cherry. Ti anak ta, Oliver. Awanan ti anak ta. Ala, gusto nun bakit? Di ka nagsangit. Pagkalmahan ko matiriknam. Ang mga lumakapadakas king ka ti pa nagsangsangit mo. Oliver. Gusto nun ko nakman. Ang mga niya pa iti mapasama king ka. Ala, gusto nun. Agin inom ka man ng Oliver. Sana bale, tapasit lang man. Ganun saan ang mga bartag. Wan ngamdandan ni minalam nga umin-inom ka iti arak. Pangasim ta din ako manlaptan, Jerry. Di ka tagiyaman. Di tuyak lang balay nga umininom. Sana karumurumara ka sa kadagiti daduma tita. Anya ti kayat mo. Mapana ka ginom iti bar. Kasta ka di. Oliver. Di mo't imbagak ngamin itikan ka. Nag-resign ka lang iti trabaho. Tapno maiwanam ti sikog mo. Ngam saan? Tanatangkan ti ulong. Ipilit mo ti kagayat mo. Anya nga ita. Napukaw tamanan ti anak ta. Napukaw tamanan, Jerry. Pagrikiharan ta kadimanan daytoy abanag, Oliver. No agsao ka. Kasla si kalaang tinasaktan iti napasamak. No agsasao ka. Kasla siyak amin ti akin basol. Amom ka di ang masaksakit anak mat, Oliver. Amom ka di, no kasanumat tiragat ko ang maadaan ta iti anak, ha, Oliver? No nagtungpal ka kumangamin iti kahit ko mapasamak. Lalabit asaan man nargrang tininawam. Nagtanggan tumot ngamin ti ulom. Ipilit mo tag trabaho. Idinto takabailan kayo matabyagan ni tagbaling nga alakta. Di nak ngamin maawatan, Oliver. Di nak maawatan. Makauma ti kastabyag. Makauma talaga. Papanamon nga eh. Agsubli ka dito, Oliver. Oliver! Oy, Cherry. Itay ka pa'y amay kulkulang ah. Apay, nagapa kayo kadimanan ka ni Oliver? Wan nga rod tanya. Jak amuno niya ti aramidag. Kinapod no na. Mano nga aldawan asaan kami ngagsasao. Di mat, iso tinang itulod itay ken ka, friend? Wan, ngam saan kami ngagsasao. Pudno nga itultulod kan suksukunan nak. Ngam no adda kami itilugan, aging gama kaawid kami. Awan ti agtagtagari. Anya? Ay, sus. Abak yu pa nga rod ati ag-girlfriend kan ag-boyfriend no kasta friend. Puwera ang friend. Mariribo ka nak. Jak amuno kasano ti aramidag ang makisarita ka ni Oliver. Mariknak nga min tinalaos a panagliday na.
Gapo iti pan nakapukaw mananti may kadwa ko mga anak mi. Maawatak matkit diti asawam, friend. Mawatan kayo adwa. Tinasaya at sikat ti umuna ang makisarita ken kuana. Ibabampay lang ti pride mo, friend. Iti kasta, maornos tinagbaitan nyo nga gasawa. Tanya. Day talaang ti amok akasayaatan nga aramidam ita, friend. Awan ngamin tinasayaat ang mapasamak no agpinpin na liiw kayo laeng. Iswasikan ti agpakumbaba, friend. Mabalin ka dingag sarita ta, Oliver. May papanitan niya, Cherry. Pasensya ka lang kumakanyakon lakay. Sorry kadagiti saan anasayat nga imbagbagak idi na minsan na nagrikerta. Sorry magbakit. Pasensya ka dagiti madingin sa usawang ko ken kaamin. Oliver. No bilang ta makabukal tan tumanan iti anak. Sabay ko man, taumonugat kamatan iti kayat ko. Alawanan. Manipod ita. Asikasuha kon ti pa nag-resign ko. Magpeso. Uwat lakay. Naamiris ko ngamin. Nga ang mga notipan nakabanog kan pan naka-stress ko kadagiti lesson plan ko. Ti maisa ang makagapo. No apay ang mapukpukaw ko ti inawag. Ay na, agyaman bakit? Di mo lang ang amuno kasano ti kinaragsak ko. Gapoy ti dayta nga impagam. Sapay ko ma, tamakarga anak adagos. Iti kasta, madaan tamatan iti anak, Oliver. No kasta, masikumbanan ni Cherry, Oliver anak ko. Wala lang. Kitawag nga umay kayo kumay di balay. Iti kasta, at damat kadkadwanay di kabayatan ti kadak iti trabaho. Ay katwan anak ko, awan parikot iti dayta. Agyaman na na. Numabalbalin. Diyak nga minan kahit ang mapasamak manintipan nakarigrig ti sikog na. Sapay namin doon adaras sa napasamak ti kasjay. Ay, wan nga rod nasken adublyon na ti aganan. Iti kasta, awan ti dakas ang mapasamak kadakwada adwa. Wala lang. Iso nga ano sa nyo pa ilang tagna di balay ha. Aging ga ang makapagpas nga itasawa. Wan anak ko, di ka madanagan. Tasya kung ti makaab mo ang mga iwan, iti asawa mo. Agyaman nak nanang. Kasanon no, saan da nga approvan ti resignation letter mo, friend? Di mo nga minsad sa dawin friend. Ay, maikawa kamin tulakit di iti kaawan monton dito'y pagadalan, Cherry. Sapay sikat maysa kadag iti kalalaingan ang maestra. Anya? Unay matanta kalalaingan, friend. Katiso matipod no, saan ka di, friend? Ay, no sa anak lang ang masikog. Sa anak kumapay kat nga resign. Ay, huwan nga rod friend. Naamiris ko ngamin. Nga ang mga nugapo iti pan nakabanbanog kung agpayso iti trabaho ti makagapo. Tinagsasaruno apan nakarigrig tin inawag. Uray nga dagsintirik na kang agik kat iti trabaho. Masapul nga agsakripisyo Ngamin, kas iti asawak. Kayat kumatan ti maadaan iti anak. Sa bagay, husto lang ti desisyon mo, friend. Sana bali ti trabaho kat makauray. Kan may sa masiguradok nga awatan da kan tumatla nga awatan inton agaplay kan tumanen. Sapay kumaatakas na nga agpayso, friend. Ngamin, talaga aplanok ti agsubli, apaman ang makapagpasngaya. One friend, sigurado dayta. Bayam ka di aninanang ti mga ramid kadagita bakit? Agin na nakakit di. Iti kasta, nasalon at to ti pas ngay mo. Lakay, nalagan laang mat ti panagkupin nga aramidag. Kaasimat ni nanang, no ultimo panagkupin kadagiti badbado takat iso ti mga ramid. At dayta ka manan bakit? Di mo't napagsaritaan, tanda ito abanag. Masapul nga nadamtin inawam ko nakmanayin. Alahuanan lakay, nangabakkan. Sige, saanan ang maulit. Sorry. Mara, umay ka, tamapantay di kusina. Nagluto akiti paborito matinola.
kan nangisaganak iti prutas. Kanam amin dagi jay. Iti kasta, agtali na iti kinasalunat mo, kan ti agbalinto nga anak ta. Nanang. Ada kamot gaya mo na ako. Nasapa kamot asin mangpal. Wan nanang, awan mo't nga minang tinapatang aramay dagin di opisina. Iso nagawid ako na. Anya ngay dagitain sangput mo. Abasto tayo nanang. Nag-grocery ak. Awan gayam. Ni Cherry, sa dino tayo na. Amangan no aday ti sila Joe. Di pa'y matrimuar manipod itay kunaan na maturog. Amangan no nakaturog pa ilaang Kasta ka din nanang. O sige, tagpulis sa klabit. Siyak tun tagluto iti pangrabyan tayo. Cherry? Cherry! Oh! Nanang! Nanang! Tulungan na kami! Ni Cherry! Dara-dara nakataas sa isuelo! Tulungan na kami, nanang! Anya launay tinagbasulak iti Diyos. Tapay akanayon na matlakit din nga alaan tin inawag. Apay, Oliver! Apay! Cherry. Amom ka di. Maawa na anak ko ni tiganas nga agbiag. Kapoy ti kastoy mapaspasamag. Kasla kayat kumatanti matay. Agasa matitalo nagsasarunong agbalin ko mga anak ta. Pangasim. Tapagkalmahan tirik nam. Diyak laki di ka ba ilan no pati sikak at mapukaw ko. Jaksan ka mailan, Oliver. Jaksan ka mailan. Nagdagsan tirik nak. Mawatan ka ba kahit? Ang panunutan ko mamati sa lunat mo. Di ka ko magpaabak itiliday amarikrik na mita. Laglagi pang ko mga dahak lang dito, Cherry. Maray, kargaan pa yata yung basom. Ato yun, oh. Nagyaman ako paray. Hanggang last round tayo to yun Itay pa yung kami nga. Umawawag ni Mrs. Kau. Ang mamatan. Dari ka tanti. Outside Colombo. Takrot ka magayam pare. Kung nakman no, malalaki ka. Sige kamot, pare. Saan mo nga iti kasta? Siyempre, awan ka doon na amangaw awer ti anak me. Iso amas sapol nga gawin na kadagos. Ngalala, wanan, pare. Diyak kasapulan ti palawag mo. Sana ulat na. Sana all kat adda anak na nga awa-awirin na. Pare Oliver, nabarta ka sa matan. Nasay-saya at sano itulot ka pa lang ijibalayo. Sakbay ti panagawin ko. Awan daron ba nga pagdanagam kanya, pare Henry. Kabalag ti gawin. Okay lang, nga uray umunagan nga gawin. Tagawid aktan tanong kay ko. Dituyak pa lang, pare Henry. Asan ka? Siyak ti Mang Solbar, iti parikot mo ita arabi. Niya? Oliver, saan ka di? Wan. Apa nga amom tinagang ko, ha? Dakas ka di, ama-amon tinagan ti kaskan ka anataan. Siyak gayam ni Ella. Ella, Oliver. Oliver, Ella. Oh, di ba? Bagay na bagay. At tumalang ka man. At lang asawa ko, eh.
Isungag biro ka langin iti sa bali. Asawa, asaan na kamat ama ipaayan iti anak? Kasta ka din. Oh, come on. Oh, ag-cheers naman Ketli, Oliver. Ay, kwa. Ag-cheers na ko na. Ay, wala. Cheers, siguro. Kaya't mo ka di, taipaay ko ti kalkalikaguman. Asaan ama ipaay ti asawa? Ha? Oliver? Ano te, kahit mo asawan, ila. Aginom tapay, iti kasta, agenjoy ta adong. Yeah. Di ka dalag, Oliver. Siya, di makaamokan ka. Sa dinutayan ko? Good morning, Oliver. Anya ti? Oops. Aguray ka. Aguray ka. Di nakbasta panawan latan nito'y Oliver. Laglagi pa, nag-enjoy ka man idirabi. Ibatan na ko ma. Agawid ako. Siguradong urayan na akong tasawak. Mabiit lang, Oliver. Ditakan! Oliver! Aksabli ka dito'y! Oliver! Apa yan pare, Oliver? Itay pa'y akasla di ka makaid na dita. Kuha pare. Saan mo nga di kasta? Sigamat. Tilamad-madlaw mo. Kasla na puyatan kamit ngamin. Apay, nagsarak kayo kadimanan iti dayjay nga ela. Kuha pare. Ako. Inmawag ni Chiri kanya kidirabi ikay. Anya. Anya itim bagang pare. Ay kit kapilitan nagliba ka kiti asawa. Inbagak latan nga agkadwata. Uray saan. Agyaman ak pare, Henry. Agam ni. Itapay laang balagan kan. Pangaasim ta dimon ululitan. Narigatan. Jak kayat ti may ramraman pare. Itaman pa yan nasapa ka nagawid lakay. Apay, awan overtime yo? Awan bakit? Kaya't ko ti bumawi ken ka. Bumawi iti anya lakay? Ay kwa. Kanaan ti po nag-overtime ko kadag iti napalpalapas nga daw. Isong ita, bumawi Sika talaga, Oliver. Happy anniversary, Cherry. Kunaklakit din no nalipata mo nga ita ti anniversary ta, Oliver. Ay, sana. Yak tupulos malipatan dahi bakit. Adan sa awag mo. Song batang pay Ang mga no ije opisina yo dayta kat napatag ti bagada. Ni Ela ti mawawag. Oh, song batang pay Sana. I-off ko lang ti cellphone ko. Alan, sung batam no asino ti umawawag lakay. Okay laan. Ay, kuhasanan. Kas na akong bakit. Bumawi akin ka. Iso nga i-off ko pa'y laing nga ti cellphone ko. Iti kasta, masulo na kita. Anya? Naimbang nga oras mo, si kakadini Cherry. Uwan, siyak nga rod. Asino ka kadi? Birbirukak ni Oliver. Adda ka di dita. Anya ti masapul mo iti asawa? Basta irwar mo ni Oliver. Adda na patag-apagsaritaan mi. Mabiit lang, miss. Asino ka nga minaya? Kan apay asap-sapulam ti asawa? Tinasaya at irwar mo ti asawam. Ta iso amis mo ti mangibaga no asino Anya? Nalawag man siguro tinangag mo, Cherry. Panagkunak,
nagbidot ka iti balay anaturong mo, miss. Sa anak nagbidot. Amok adito'y tibalay ni Oliver. Oliver! Oliver! Rumor ka dita! Sangunak! Dinak mabaling nga ilam-lam mga latan! Oliver! Miss, pangaasim ta pumanaw kan. Talusan, mga yabak iti barangay. Sa anak ang pumanaw dito'y, aging gaasan arumwar ti asawam. Naskan asong batan na tiing inawa. Anya? Anya ti aramidan ni Cherry iti daytaan amuan na. Adda nga ta posibilidad na nga agsina dagiti agasawa. Gagayam, di uliwayan adanggan ti sumaruno apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga Oliver. Dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samana na naimbag ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo nga Oliver. Iti umuna apaset ti surat na intay na amuan anapukaw wenno naragreg ti ininawan ti asawa na. Saan laeng anaminsan no diket namin tallo adaras. Adda dagiti gundaway nga agapa wenno agrikyarda ngem kaasi ti Dios maornos damet laeng adagos. Iti naminsan nga ipapandag iti aggayam nga Oliver kan Henry iti maysa abalay pagiinuman, adda babae an amo ni Oliver. Limed ang nagsinsinnarak dagitoy, agingga anapan tinasao a babae iti balay da Oliver. Intay nga rudan danggan tituloy ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga Oliver. Pasensya kan, miss. Saan ka nga am mo? Iso asaan ka mabalin apastrikan dita balay? Ken maysa, patsyek asaan nakamat lang ang mo ti asawak. Apay, no ti asawam lang ti damagam. Tapno maamwam ti pudno. Total, nabayag nakmat lang nga ilom naman. Anya? Saan kumamat kat adumanon iti kastoy no di na kumailam-lamangan ni Oliver? Basol matlaang ti asawam ti amin. Ita, no di na kayat asong batan ti inawa. Idarum ko, kat paikat ko pa'y iti trabaho na. Anya, masikog ka kunam? Wan, masikog ka. Saan? Saan apod no ti bagbagam? Saan na ka nga mo ti asawak? Iso amabalin mo ti pumanaw. Saan? Diyak pumanaw, aging nga iruwar mo ti asawam. Iso ti ama ti inawa. Iso ama sapul nga rod at takdaran na ti anak may. Rumor ka dita, Oliver! Rumor ka! Cherry, bakit? Sa dinutan mo. Cherry!
Anya day, Jay? Ipatamti po ko! Ayop ka! Masawak dito, Ikaw masawak! Anya tar aramidam dito, ha? Kasi kapay tiyandaganas ng agdang mag-itikas na. Damagam nun niya ter aramidat dito eh. Apay adi mo sungsungbatan dagiti awag kan text ko kan ka, ha? Pang-aasim tadi ka agi skandalo dito eh. Tinasaya at pumanaw kan. Masikuga, Oliver. Huston Ella, sumarden kan. Ibagam iti asawang tamasikugak. Ibagam! Anya, Ella pumanaw kan pang-aasim. Saan? Sa anak a pumanaw. Aging gaatak deram ti anak na. Ay, sos. Uray ipa-DNA test mo. Sika ket sika ti rumwar nga amat inawat. Isu atak deram daytoy Oliver. Tak deram no di mo kayat nga idarum ka. Jerry, agsarita ta kuma. anya ti pagsaritaan ta, Oliver. Pagsaritaan ta, nung kasano ti panang lokom kanyak. Kasta ka di, ha? Jerry, pang-aasim. Denggan na kumamad. Adda ka di napasamak ka na kayo iti dayjay a babae. Bakit? Nabarte ka kadi nagamam mo kami ginela. Iso adyak amo no. Kasano? Adda napasamak ka na kayo, ano awan? Jerry. Simple laang ti damdamagak, Oliver. Wan kan saan laang ti sungbat. Wan kan saan laang, Oliver. Adda ka di napasamak ka na kayo. Nagkaida kayo ka di, ha? Sorry, bakit? Sorry talaga. Nabarte ka kami ni di. Jerry. Ayop ka. Linoko nak. Di kan tupulos mapakawan, Oliver. Saan to apulos? Jerry, agsarita ta kumamad. Pag-aasim, denggan na kumamad. Kapo ka dita ubing dayjay a babae. Iso anaaramid na kalukwan. Jerry. Pumanaw ka. Pumanaw ka. Kat di kan agpakpakita pa'y kanyak. Panaw! Kaya't ko nga agnaid da iti bukod ta balay, Oliver. Ha? Oh, apay akas lanaklaat ka. Masikugat. Iso arumbang na laang nga rod nga ikanak iti special treatment na awatam. Anya? Igatangan nak iti balay kan lote. Iti kasta. Addan tumit apang tenglat no bilang lang. Ela... Awanan ti adupay asang. No di nak maikan iti balay kan lote. Nasaysaya at laungan nga ipargreg ko ti anak mo. Anya? Nalawag mat siguro tinangag mo, Oliver. Sa anak amang rabrabang. Among dayta. Sige. Wanan, mangkita kiti balay kan lote ang mabalin ko agatangan. Taiso ti pagnaidan tayo itagbalin nga anak ta. Daytakat ti kay kayat ko kan ka, Oliver. Di kagdanang taaramidak amin akabailang amang paragsakan ka. Basta ipaay mo mat amin akayat ko. Nasayaan mat kasi mangpatkan, Oliver. Agsang sangit anak ta. Gumatakal ita anak ka-relax. Isong nga rod nga inawagan kang agawid ka adagos, taaw-awiram day taubing. Itaypay asumanangit, makarengreng. Unay kan. Dahil talang nga rod din agaw-awir ko matitrabaho. Hindi mo pa'y maramid. Kas makita mat, kalkalpas ko laang nagpamanicure kan nagpa-pedicure. Saan amabalin ang madadaal dagiti kyotex ko? Anya? Iso asikapay laang ti mga awir iti anak mo. Paturuga mo, iti kas na. Makainaw kan makaluto kamatan iti pangrabyan na. Ela? Oh, ayapay lang tar aramidam. Aggunay kan apay amul mulagatan nakmatlatan, Oliver.
Nya ka matanela. Apay di mo bambantayan tanak ta. At da igid ti kalsadang agay ayam. Kasta ka di. Ay, jakmat na si putan arimwar. Ayabam ket din ata di gosamon. Sigurado anak kadungdung ritmanan. Anya, kastalaang ti ibagam. Anya nga iti kayat mo nga ibaga. Sorry naliwayak mo din adinigos. Sorry, lakay. Kasta ka di, ti kayat mo amangag, ha? Ela. Ha? Pues, saan to ang mapasamak ti kasta? Di ko samket din ti anak mo. Total, day talaang mat nga ubing ti makagapo, no apay nga agdandan nata. Saan ka di? Aglablabas kan, Ela. Aglablabas kan. O, anya? Agbabawi kan? Kasta ka di? Kayat mo ang tiagsubli iti dan na ti asawam? Kasta? Ha? Apay, ti ko nam, awatin na kapay ti asawam, gapo iti panang lokom kan kwa na. Saanin, Oliver? Ngamin, inlaksid na kan anamin pinsan. Congrats, friend! Na-promote ka manan. Sigurado nga itisan nga agbayag, si kanton ti agbalin a principal diti pagadalan tayo. Anya? Amo, itaklang manen a makita ti kasta kinaragsak mo, friend. Sigud mat anaragsakak. Saan ka di? Wan, ngam sabali at talaga ita, friend. Sika talaga tanya. Tila manen madmadlaw mon. Kaya't kadi asawan day taan, nalipata mo ti inaramid day jeng Oliver ken ka? Jak to pulos malipatan ti inaramid na. Angam, naamiris ko, ano iso akanayon ti pampanunutak. Siyak ti maabak. Iso nga, oras mat siguro, tapno lipatak ni Oliver. Sigurado ka, friend? When? Ay sus, oray di mo ibaga, amok nga aging ga itakat ay ayatan pailang ni Oliver. Aklo nakakasta. Angam, kas na ko nakon. Siyak matlang ti agbalin a nakakaasi, no jak lipatan. Ang malipatam nga ta ti lalaki nga inayat mo iti kastaunay? Patsak akastatan niya. Saan man nga ita? Saan man nga inton bigat? Uno kadagiti sumarsaro pay nga aldaw. Ngamkit di. Addan tugon daway para iti dayta. Ngam no ita. Ag-focus ak pailang iti trabaho. Amok. Ken mamati ak nga inot tumatlaang amakalipatak. Diyan ka mo, Nonya Taramida, tap nagbaliw ni Ella, pare. Pare Oliver. Namuklain kumakas dito ugali na. Diyak kuman inyan alaan iti balay lote. Nagabang kami kumalatan iti apartment na pagnagdan mi. Kat kasanuitan pare. Sapay ko naman na ibusin ti urnong mo. Gapo iti dayjay abalay. Ay, day target nga ruti parikot pare. Agbabawiak man. Ngam naladawan ti amin. Oliver. Ni Cherry. Kumusta amatan? At nakatidamag mo ko na pare. Kinapudno na, nagkita kami di kalman kinitan niya. Sigun kan kwa na, nasaya at mat kano ti kasasaad ti asawam. Nasaya at mat nga rin nukas na pare. Saan nakas kanya, kapuro parikot ti dumdumten. Sigun kanitan niya, napromote ka numanan. Kat itisaan nga agbayag, sigurado nga isunto ka nun ti sumaruno a prinsipal iti pagadalan na pangisursurwan da. Deserve na rita pare. Kat maragsakan ak para kin kwa na. Ne, apay nga awan mo't naluto ama kanela. Masadutak nga luto. Anya, kita niya nga tikinan nyo idal daw. Ay, kat nagurdara ka. Anya apay kumangay. Diyak mat ipalubos ta, nga agbisin kami iti anak ta. Unay ka maten. Di mo't kunak nga agimpen ka. Nagastos ti order nga order. Surusuruam nga min ate agluto. Iti kasta makatipid tayo. Masadutak nga rod. Imbag pa ni Cherry. Tano sumang petak at naluto makan. Dito yung matan, pulos. Makaumat yasto yabiyag dito. No naumakan, kit di kan makaanos. O, di agawid kan igibalayo. Awida mo ang jay asawam nga inutil. Ah, kanya.
Hoy, Ela, saan nga inutil ta sawak? Tanangam tagsasawa, no di mo kahit amakaraman ka kanyak. Talaga mo na. Inutil jay asawang. Tadi nakakabailan nga ikan iti ana. Tumalnakan ko naklay. Kaili mo samad ti asawang. Ibagam lang nga tauray itulod ka pa'y. Awaran ka itibayin. Talaga nagalas ti ugali, Mela. Nagalas ti ugali. Oliver! Oliver! Sa dino ti papanan ni Ela, pare. Nasabat ko met di tarwar. Manipot gastuin di kasasaad ka. Kanayon ng tirorwar na. Kaya't mo asawan. Iba't bati na ka, kit amo na matakas ta ti kondisyon mo. Ti anak yo, sa dino ti ayan na. At da iti pudirtiin ni Ela. Diyak mat nga rod mabali na mapanpasyaran, kaputa kastuyak matan. Pare Oliver, kaya't mo ka dita ijay kapayula ang balay. Saanan, pare? Si kamat, pare. Saan kamat na sabsabali kada kami? Iso nga okay laan. Pudno ti kunkunada. Ano sino pa iti di mo kabagyan? Isupay ti makatulong ken ka. Pare. Ngam ti babaya pinagnaid ko dito'y balay. Ti babae anang ipaayak iti amin nga urnong ko. Di nakman lang pulos kasyan. Katanyang iti plano mita, pare. Pare, may salang tamok mamangawat ita kanyak. Iso na lang ta, diyak masigurado, lumapakawan nakbay. Oh, Henry, anya ti aramidem dito eh. Cherry, ni Oliver ngamin. Apay ni Oliver? Naatake. Anya? Nakawheelchair ita. Kat di na unay maigaraw ti makin kanigid nga ima kan sa ka na. Sigun kadagiti doktor, masapol na kano tinananay nga inana. Ken masapol ama ipaterapi. Baring ag sublimat lang ti sigud akasasaad na. Kasta ka di. Amok ana sakit, ken amok ana rigat. Amangan numabalin akasarita met tigayem ko. Kat sapay ko ma. Taypay mo metenti pa ng pakawan mo kankwana. Henry. Pakawanan na ko ma, Cherry. Sorry kadagiti amin na nagbasulak ken ka. Na ito sigurong tidosa. Kapo kadagiti inaramid ko ken ka. Oliver. Cherry. Si kalang ti babae ang ayat kanya kiti napudno. Iso nga ita, ang babawiak, kapo iti panang pasakit ko ken ka. Ayatan ka pala ang aging gayta, Jerry. Gayta ti budno. Oliver. Sapay ko ma, tamapakawan na, Jerry. Kababain man, kita wa kasapay ko ba? Tay kanak pa iti maikadwagon daway. Taplusul nitak dagiti nagkurangakin ka. Diyos ko, anya ti rumbang na aramidag. Isuro na kumahapo. Ti amok, nagrigat ti mamakawan. Nangarunan no at dapay lang ang sakit amarikrinak. Rumbang ka di apakawan na kun ti asawak. Nga uray at dapay lang ang sakit amarikrinak. Agapuan ng ti panang loko na kanyak. Tulungan ako ma, Diyos ko. Maririmbukan ako na yan. Agyaman na, Jerry. Agyaman na kiti parang pagawan mo kanya.
Oliver. Dak tumaumag ang kitkit daw iti pamakawan ka, Cherry. Sorry talaga. Shh! Ustulan. Ti panunutam kit ti ita. Ti daras na palagimbag mo. Cherry. Uray pagbalibaliktad ang tatilubong. Agasawa talata. Iso nga awatan ka nga ron. Basta di mo kumanulitan tinarami mo. Sapay ko tadi mon sayangan ti gundaway nga intad ko kan ka, Oliver. Ikarikiti batog ko langit. Jak tunulitan, gaptambo kong tidakas nga ibunga na. Kanamok, asikalang ti babaya pudno, ang mga ayat kan mangipatpatag kanya. Aklo na ka nagpintaw tak. Pagbababuyak amin ang tagichay. Nalaos tiragsak ko idi pinakawanak ti asawak. Tinulungan nak ang nagpaagas. Kat ita, kaasi ti Diyos ininutan nga agsubsubli iti sigod ti panaggaraw ko. Makapagna akon abukbukod ko, babaan iti panagsaklay ko. Pagyamanak unay ti Diyos, gaputa inikan nakpay iti gundaway amang sulnit kadag iti nagkurangak iti asawak. Kat kanayon nga ikarkararag ko, asapay kuma, taikkan da kami pay iti at-atidug abiyag. Iti kasta kat makapagdan na kami pay nga agasawa iti napaot. Gapo iti panang baybayan ni Ella iti anak mi, nagnumwan mi iti asawak nga alaan mi laangan ti ubing iti puder mi. Kat ita, da kamin ti mangpadpadakkel. Amok anarigat kan amok anasakit. Ngem dayawak unay ti asawak, gapu ti inawat na ti anak ko. Makita kan mariknakmet at talaga nga inbilang nan daytoy kaspudpudno nga anak na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Oliver. Ken ka pagayam, Oliver. Nagasat ka, ngamin pinakawan na ka ti asawam. Nagasat ka, gaputa inawat na ka, kat nagdan na kayo manan. Amom no sabali laang siguro saan na kan nga awatan, nang runa kat naadaan kayo payan iti anak ka ni Ella. Dayawak ti kinatanok ti asawam nga agayat. Dayawak ti kinapositibo na nga agpanpanunot. Manmanuitan ti kas iti asawam. Sapay ko mga rod ta mataginayon ti kapiyakan kinaragsak iti pagtaangan nyo. Alakastan pagayam Oliver, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.